Bismillahirrahmanirrahim. Ku izina rya Allah nyirimpuhwe nyirimbabazi. Wailul lilmutaffifin. Ibihano bikomeye bizagira batuzuza iminzani. Alladhina idha iktalu 'ala an-nasi yastawfun. Babandi iyo bapimiwe n'abantu basaba kuzurizwa. Wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Babagerera cyangwa babapimira bakagabanya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun. Ese abo ntibazi ko bazazurwa Liyawmin 'azim. ku munsi uhambaye. Yawma yaqumu an-nasu lirabbil 'alamin. Umunsi abantu bazahaguruka kubera nyagasani w'ibiremwa. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Oya, mu by'ukuri igitabo cy'abangizi kiri muri sijjin. Wama adraka ma sijjin. Niki cyakumenyesha sijjin? Kitabun marqum. Ni igitabo cyanditse. Wailun yawma idhil lilmukaththibin. Ibihano bikomeye uwo munsi bizaba kubahinyura. Alladhina yukaththibuna biyawmiddin. Babandi bahinyura umunsi w'ibihembo. Wama yukaththibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Kandi nta uhinyura keretse ururengera umunyabyaha. Idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Iyo asomewe amagambo yacu aravuga ati ni imigani yabo hambere. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Oya, ahubwo ibyo bakoraga byatwikiriye imitima yabo. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idhil lamahjubun. Oya, mu by'ukuri bo uwo munsi kuri nyagasani wabo bazakingirizwa. Thumma innahum lasalul jahim. Maze bo bazinjira muri jahim. Thumma yuqalu hadha alladhi kuntum bihi tukadhibun. Nyuma havugwe ngo iki nicyo mwahinyuraga. Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyin. Oya, mu by'ukuri igitabo cy'intungane kiri muri Eliyun. Wama adraka ma 'illiyun. Niki cyakumenyesha Eliyun? Kitabun marqum. Ni igitabo cyanditse. Yashhaduhu al-muqarrabun. Abamarayika begereye Allah baragihamya. Innal abrara lafi na'im. Mu by'ukuri intungane ziri mu nema. Ala al-ara'iki yanzurun. Ziri ku bitanda byiza zireba. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ubona mu buranga bwazo ibyishimo by'inema. Yusqawna min rahiqin makhtum. Zizahabwa ikinyobwa gifutse. Khitamuhu misk. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Icyanyuma cyacyo ni misk. Muri ibyo abarushanwa ni barushanwe. Wa mizajuhu min tasnim. Kivangiwe na tasnim. Aynan yashrabu biha al-muqarrabun. Ni isoko inyobwaho n'abegereye Allah. Innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhhakun. Mu by'ukuri abagome bajyaga baseka bemera. Wa idha marru bihim yataghamazun. Babanyuraho bakabaryanira inzara. Wa idha inqalabu ila ahlihim inqalabu fakihin. Basubira ku babo bagataha bishimye. Wa idha ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Bababona bakavuga bati mu by'ukuri bariya nabayobye. Wama ursilu alayhim hafizin. Kandi batarabatumweho nk'abagenzuzi.
فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون uyu munsi abemeye baraseka bahakanyi على الأرائك ينظرون bari ku bitanda byiza bareba هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ese abahakanyi barahemberwa ibyo bakoraga